Para tasapon ruwe okisinyo paru a apasa. Iwe waguna emen chondang a fitio seni rang. A kemoch non bon kien ewe bang miaronon pada fat sen micho. A turufi ewe sedan iwe a fiot ngeni sen doni gugun Engéréu Ier. Non gugun Engéréu Ier, Satan me tiran kewe choneng ranonomon ewe furufan. Ewe furufan mi taro rer. Ra karapus wone furufan mi rochopak me burn. Satan me tiran kewe ra ereburro irjuk. O witi chapenar kewe tipis. Ekis medising rakure kewe teriri mi taro. E kewe ire mi kar. O chun arabas mi pas. Ke medising fisilan ngeri god non neng. Usunite nge karpus non eupang miaronon nge penitenes yor iene poi otupu a fokun riafo. Para tasapon ruwe okisin ruweani a apasa. Iwe waguna e kach nenien matun king o irekora mat on ra angei ewe bejakun para bawisen sokobu. Ramanok se ferite o rafiti Christ denemenem non gugun Engéréu Ier. Atun Satan anomone furufan, e kewe chompung, rapapa jabur non ewe neri minning. Raporas vegen mewe choneng awisen maser fansoun ranonomone furufan. Iwe god asuk ngerir merisin e kewe puken chon tipis. Epwe arinis non ewe kebung. Iwe ratori pusinkura ika met popun tirer kewe, rese fitir neno neng. A puero ar kewe kiek mi moromon. O ewe maun, nefiden god me Satan peniten marawer, ratori kura. Rapuan kura pesepesene kewe chon neng mi ngau, ngeri kewe chon tipis. A fokun amarar en god werechar ngeri kich arabas. Usuna fen mak non ewin korodin sopun woru wokising ru. Ause mosire bunen kot kwaramas rebo obungu e fenifan. Memwene kewe chon tipis, repoage chapenar kewe fefurungau, e kewe chon pung, e kewe irmi togri mefien arabas kewe apang repo pusin chosari prausene kewe chon tipis. Iteitenar kapas me arfefur achek ngeri ewe kapasen kod. Iwe ato pugunar kepung o afat o gugun niwrir. Iwe lesoponon kewe Engéréu Ier sises me kewe chompung ra monota repwe niwriti furufan. Ato fansoun Satan me tiran kewe repwe kiri wanar kewe fefur. Memwen kewe chon tipetekison repwe ferueri ewe furufan god epwe awe soro ewe kepung o nivet toro férian kewe seritipis medicine.